Danes pa se bomo naučili eno božično pesmico. Želimo vam srečen Božič, pa jo poslušajmo. Najprej preberi note. Bodi pozoren na to, da je v tej pesmi ton fis. Preveri, če si prav prebral note. V tej pesmi imamo note četrtinke. Te trajajo eno dobo. Imamo note polovinke, ki trajajo 2 dobi, in imamo note osminke, te pa trajajo pol dobe. 2 osminki skupaj trajata 1 dobo. Da boš ritmično pravilno zaigral, si lahko pomagaš tako, da si z nogo tolčeš dobe. Pa poskusimo. D, G, G, A, G, fis, E, 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 A, A, H, A, G, fis, D, D, H, H, C, H, A, G, E, D, D, E, A, fis, G, D, G, 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 fis, fis, G, fis, E, D, A, H, A, G, D, 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 E, A, fis, G. Tako, to bo za danes vse. Se vidimo naslednjič. Do takrat pa pridno vadi in lepo bodi.